Lisuthi nje angifuni. Ngiyayibonga into esidla Lisuthi, ngiyayibonga. Baba kaAsavela kamusa ukufika la into emsulwa la. Yabo? Angimusa ukwenza kanjalo. Baba kaAsavela la siyangakhala ngesikhudu unyaka wonke. Kuyo yonke imibuzo ekhona lapha kubantu ayibizwa kubantu kuma video iphenduleke la. Into engiphatha kabi uthi wena uzokwenza each and every time uzokwenza ivideo because wena uvumele indaba ukuthi ingene kuTikTok. Vele sekuyasiphoqa ukuthi siqhube khona ngoba abantu sebayazi bazoba nama questions angapheli. And lezo ngenza lo live le ngoba kunama questions angaphenduliwe engizama ukuthi aphenduleke namhlanje. Mhlaba amanye azophenduleka mhlaba abanye ngezaphi esaphenduleke. But wena each and every time uzokhuluma uzokwenza ivideo uthatha le part lencane le ebeka mina kabi bese uzoyibeka wena kahle kuyo yonke ivideo ozobuyenza. Yabo? So bengifuna nje ukubuza umbuzo bese ngiyahamba sengiyawuvala lo live. Angenza ukuthi ungaze mhlawumbe uphakanyele umoya ngoba ngiyazi vele ukuthi uhamba ubuye ungishintshele. Ngiyabonga futhi uba mina kahla futhi ngibonga wena futhi uyabonga wami mina bethu ngumuntu obeka understand akunawo wonke umuntu ohlisa uzohlangana naye because ngeke usithole bethi isilima somfana onjengami ngeke ngiyakugaranta ungahamba uyephi ngeke umthole mina uyohamba uzobuye kimi ungitshela ukuthi cha ngihlulile ukuthola umuntu osilisa onjengawe yabo obekuthobela nje athiwa usho muphi udoti kimi ngiyaxoxa uyibeka kanjalo kaAsavela kodwa bengithola nokuthi usho yiphi into kimi ungithatha isinqumo engiba lesinqumo kube kuyangami ngomtsizwa bami abangisithathe kodwa nxa uthi ngiyafuna ukuhlonipha ngineze indawo yakho and ever since mina ngeze ukuthi wena ukhulelwe wangitshela usukhulelwe ngisho indlela zami ngayishintsha yebo wangifica vele nginazi izintombi yabo kodwa iqiniso lazo ukuthi emva kwalokho ngizamile ukushintsha ubumina yabo ngehlisa ezingela kwala nomusho ngingasawashele esengishela wona ngehlisa mama yabo and ngiyakutshela mama ukuthi ungahamba uye noma ikuphi kodwa kokuthatha isikhathi mama ukuthi uthole umuntu wesilisa oyokutreata njengami oyokunderstanda njengami kulungile ngiyabonga babhayi obunobusuku obuhle No ungathi babhayi awakaqedi uthe wena unombuzo la yabona njengoba ngithuka umbuzo wami ngiwubuzile wangaphendula ngibuza ukuthi wena athi uzungigade lapha e-shopping ngoba usangithanda yini wena uzungikade ngisangithanda yini indaba yena ukuze mina ngoba nawe uyazi ukuthi ngithanda ukuba ungithanda ngaba mana kusho bani mana kusho bani singizakuthanda ngicela ungangikhulumeli noma ngilona idlozi mina ngangikhulumeli kusho abantu la ku-comment section kusho abantu la ku-comment section abahlanyi phela abantu abahlangani phela babhayi ekaMaMvelase babhayi